Reka nkwifurize igitondo cyiza cya tariki ya 10 Nyakanga 2025 umunsi wa kane w'icyumweru. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Amwe mu makuru tugiye kugaruka hano kuri Muguke Info, umunyeshuri yabyariye mu kizamini cya leta, turaza kubigaruka mu buryo burambuye. Mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, bane batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cy'ubugizi bwa nabi burimo no gutega abantu, turaza kubyinjiramo. Intumwa za Kinshasa na AFC 23 zasubiye i Doha mu biganiro mu isura nshya. Ndakubwira ko kandi mu yandi makuru ari kuvugwa, Ingabire Victoire yasabye urukiko kunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya. Mu gihe kandi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yihanangirije Putin ndetse yewe n'undi muyobozi ukomeye mu ntambara iri kuvugwa by'umwihariko hariya mu burasirazuba bwo hagati. Turaza kubyinjira mu kanya nyuma yo gutumikira abadutumye. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jesco izo bipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze, ariko igihugu ngiye kubabwira amagingo aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate, ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Boni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayitemo kutabura kawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Amakuru duhereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, bane batawe muri yombi bakekwaho ubugizi bwa nabi burimo gutega abantu. Polisi ikora mu karere ka Kamonyi yataye muri yombi abasore bane bo mu kagari ka Gishyeshye mu murenge wa Rukoma, ni muri kano karere ka Kamonyi, aho bakekwaho ubugizi bwa nabi burimo gutega abantu mu nzira bakabambura. Byabaye mu gitondo cyo kuri wa 9 Nyakanga 2025 mu kwa polisi yakora mu mudugudu wa Rubare, afatwa abasore bane bakurikiranwa ubugizi bwa nabi burimo gutega abantu bakabategera mu nzira bakabambura ibyo bari bafite. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo, Superintendent of Police Emmanuel Habiyaremye, yabwiye ikinyamakuru Igihe ko bafatiwe mu mukwabo polisi yakoze kufatanya n'abaturage nyuma y'uko abaturage bagihaye amakuru. Yagize ati uyu mukwabo wakozwe kufatanya n'abaturage agamijwe gukomera kurwanya ibyaha. Abasore bane bawufatiwemo bakekwaho ubujura no gutega abantu hanyuma bakabambura ibyabo. Ubu bahise bajya gufungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Rukoma mu karere ka Kamonyi. Superintendent of Police Habiyaremye Emmanuel yakomeje aburira uwo ari we wese ko yakomeza kugenda ava mu byaha nk'ibi, kuko nyine polisi nayo iri maso kugira ngo ifate uzagerageza guhungabanya umutekano w'abaturarwanda.
reka tuva aho ngaho twerekeze mu yandi makuru ari kuvugwa muri amasaha. Umunyeshuri yabyariye mu kizamini cya leta mu ntara ya Ngozi muri komine Busiga mu gihugu cy'u Burundi. Umunyeshuri w'imyaka 23 rero wigaga mu ishami rya biokemiye yabyaye mu gihe yarari mu kizamini cya leta. Ibi byabaye ku mugoroba kuri uyu wa 8 Nyakanga 2025 aho yari acumbitse muri Lycée Busiga, aho rero hari kubera ibyo bizami. Uwo mukobwa rero yatangiye kubabara mu nda mu gihe abandi banyeshuri barimo bitegura ikizami gikomeye, maze ahita ajyanwa ku kigo nderabuzima kirafaho. Yaje kubyara umwana w'umukobwa nk'uko bitangazwa n'abari bari kumukurikirana. Icyo nakubwira nuko ababyeyi b'uyu mukobwa batangajwe no kumenya ko umukobwa wabo atwite kuko atayarigeze abibamenyesha. Ni mu gihe kandi uyu munyeshuri yari ku masomo, ababyeyi be bari bazi ko yagiye kwiga. Icyo nabwo nuko abaharanira uburenganzira bw'abana bavuga ko ibi ari ikimenyetso cyerekana intege nke mu kurinda no gukurikirana ubuzima bw'abakobwa bari mu mashuri yisumbuye cyangwa se n'ahandi mu bigo by'amashuri. Basaba ababyeyi kwita ku mwana n'umubyeyi, agakorwa kandi iperereza kugira ngo hamenyekane uwamuteye inda kandi amategeko azakurikizwe. Akaba aricyo nakubwira ariya Ingozi. Reka tuva aho ngaho twerekeze mu yandi makuru kandi nuko intumwa za AFC 23 n'iza Kinshasa zasubiye i Doha mu biganiro mu isura nshya. Icyo nagwa nuko iki cyiciro gishya cy'imishyikirano kije mu byumweru nyuma yo gushyira umukono ku masezerano wa Washington hagati ya Kinshasa na Kigali, kandi mu gihe umwuka utifashe neza ku kigo cy'imirwano, ariko abunzi baracyafite ibyiringiro. Intumwa za guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe nyeshyamba ya AFC 23 zageze i Doha mu gihugu cya Qatar, agomba gukomereza imishyikirano yatangiye amezi menshi ashize. Iki kandi ni icyiciro gishya gitandukanye n'ibyabanje mu rwego rwo guharanirwa. Icyo nakubwira nuko umwe mu banyepolitike ndetse yewe akaba no mu gisirikare urwanya ubutegetsi rero bagarariwe na Benjamin Mbonima, umunyamabanga mukuru wa minisitiri w'intebe w'uyu mutwe, nk'uko amakuru aturuka muri AFC 23 agera kuri RFI agenda abitangaza. Ku rundi ruhande rwa Kinshasa, abagize intumwa bakomeje kubibanga. Icyakora amaso menshi yemeza ko harimo abagize uruhare mu gushyira umukono ku masezerano n'amahoro ya Washington. Icyo nabona ko bamwe mu bajyanye nyine n'abademokarate by'umwihariko baba hari muri cya gihugu, avuga ko iyi dosiye abona ari ingenzi ishobora kwa nyine yageza ku ntego ku bijyanye n'impande zombi, by'umwihariko ku byo ziyemeje ari byo guhagarika imirwano, kurekura imfungwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi muri urwo rwego Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gushyira igitutu cyihariye kuri ibi biganiro. Icyo nagwano kandi uko muri ubu buhuza Doha irakora ku bufatanye bwa hafi n'abafatanyabikorwa bo mu karere kugira ngo hagaragare uruhare rwa Afurika. Nta mpamvu kandi wapfa guhita umenya iri kugenda yigirwa mu gukemura iki kibazo. Umwe mu badiplomate bakorera muri Afurika yo hagati yagize ati Qatar nishaka kunanirwa. Ubu bufatanye bugamije kwemeza ko ibikorwa byose bihurira ku ntego imwe, amahoro arambye kandi yuzuye nk'uko bisabwa n'imiryango itegamiye kuri leta. Nubwo kandi bimeze gutyo, ku kibuga cy'imirwano impande zombi ziracyarebana y'ingwe. Biravuga ko AFC 23 ivuga ko itegereje kwashyirwaho ingamba zo kuba habaho icyizere cya mbere yo kujya mu mishyikirano. Akari cyo nakubwira. Uyu mutwe kandi ukomeje gushinja Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kugaragaza ubushake bwo gukomeza intambara ndetse we irunda abasirikare n'ibikoresho by'ibice rero bigiye bitandukanye ku ruhande rwaho bashobora kurwanira. Akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo.
hanyuma kandi mu yandi makuru ari kuvugwa reka twerekeze kuri dosiye ya Ingabire Victoire, aho Ingabire Victoire yasabye urukiko kunganirwa n'umunyamategeko wo mu gihugu cya Kenya. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwatangiye kuburanisha urubanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire, umunyepolitiki utavuga rimwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukurikirana ibyaha bifitanye isano no gushaka guhirika ubutegetsi no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. Ingabire Victoire yagaragarije urukiko inzitizi ebyiri kuri urubanza rwe rujyanye n'ifunga ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo, aho yavuze ko yifuje kunganirwa n'umunyamategeko mu gihugu cya Kenya. Icyifuzo cye ashyikiriza urugaga rw'abavoka mu Rwanda rukaba rutaracyemeza muri rusange. Ni mu gihe kandi umunyamahanga wifuza ko nyine yakorera mu nkiko zo mu Rwanda agomba kuba nyine ari kugenda akontorora mu ruhushya rw'urugaga rw'abavoka. Ni mu gihe kandi Ingabire yavuze ko Maître Gatera Gashabana usanzwe umwunganira afite abandi benshi yunganira barimo abayoboke b'ishyaka rye 9 basanzwe bari mu rubanza rwo gushaka guhirika ubutegetsi. Nyuma kandi arimo kumwikorera ndetse wenyine no kuba yagenda ashaka we uwo yunganira akaba yamwunganira wenyine. Maître Gashabana nawe wari mu rukiko yavuze ko nyine icyo nakubwira umuburanyi wenyine yunganirwa n'uwo yihitiyemo ari ihame kandi n'imigendekere myiza rubanza ikarushaho kugenda iba myiza ku burenganzira bwe. We na Ingabire Victoire batakambiye urukiko ko nyine kuri ngo bareba ko babafasha bakaba babona umwunganira mu mategeko by'umwihariko umunyamahanga. Ubushinjacyaha buvuga ko kandi urubanza rw'ifunga n'ifungurwa hazumvwa impamvu zikomeye zituma umuntu akomeza gufungwa cyangwa se agafungurwa by'agateganyo, ko inzitizi zo gushaka undi mwunganizi zitabuza ko urubanza rwafatwaho umwanzuro. Kuri iki kibazo urukiko rwavuze ko nta bubasha rufite bwo kwinjira mu mikorere y'urugaga rw'abavoka ndetse yewe runazanansura iburanisha ko rizakomeza tariki ya 15 uku kwezi rero mu kurinda gutinza urubanza ku nyungu z'ubutabera. Ingabire Victoire yatawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB tariki ya 19 Kamena 2025, ubwo rero nyuma y'uko ubushinjacyaha bwasabye RIB kumukora iperereza mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rutavuzweho kandi amakuru atanzwe ku bayoboke be bamaze igihe baburana ku birego byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ni Ingabire Victoire. Reka twekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wo Perezida Donald Trump yihanangirije Putin ndetse na Siriwe ku ntambara ikomeje kuvugwa. Mu majwi yashizwe agaragara Donald Trump yaburiye Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ko naramuka yinjiye muri Ukraine atazamuteza rero icyoroshye kuko ahubwo azamuteza ibisasu bikomeye i Moscow. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abaterankunga rero muri 2025, aho yemeje ko rero Donald Trump agomba kuba yagira icyo akora kuri ibi bintu. Muri aya majwi Trump yanatangaje ko yabwiye Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping amagambo asa nayo amusaba kutazigera atera Taiwan. Yagize ati nubikora nzagutera ibisasu i Beijing. Aya magambo ari mu majwi yagiye hanze ashingiye mu biganiro Trump yagiranye n'abaterankunga New York ndetse no muri Florida. Ni mu gihe kandi intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje. Trump avuga ko yababajwe n'uko Putin yanze guhagarika intambara yashize ku gihugu cya Ukraine kugira ngo igihugu cya Ukraine kibe cyabona agahenge. Trump aherutse gutangaza ko agiye kongera ubufasha bwa gisirikare ku gihugu cya Ukraine, harimo kandi na piloti 10 zifasha kurwanya ibitero bya misiri. Akaba ari cyo nakubwira kuri iyi ngingo.
Intanga nsoreje amakuru yaragezweho muri aya masaha ya mu gitondo. Ndagushimiye cyane, nshimiye cyane twabanye, nshimiye cyane Jean Bosco abayisenga mfashe kugira ngo mudukurikirane.